Vi znate da je nego jednostavno upravljanju kompanijom. Vi znate da je u upravi 3:3, ali ona presudan glas je mađarske strane. Predsjednik uprave onda donosi presudan glas i radi se o tome da je to bio jedan od uvjeta da MOL unese INA-u i njeno poslovanje u svoje konsolidirane izvještaje na razini grupacije i da je zbog toga MOL-u bilo toliko u interesu da dobije to presudno upravljačko pravo. Mene jedino zanima kao zastupnika u Hrvatskom saboru zbog čega je Vlada to dopustila i ne bih rekao da je to komparabilna situacija sa 2003. zbog toga što sada MOL upravlja gotovo svim odlukama bez suglasnosti hrvatske strane. Tu bih vas odmah nadovezao na novo pitanje. Da li ste bili upoznati sa izmjenama zadržanih pitanja koje su se mijenjale u samom međudioničkom ugovoru, tako da li ste tu komparirali koliko su veća sada prava MOL-u nego što su bila tada kada je partner bio manjinski MOL, odnosno koliko sad Hrvatska ima manje prava sa 44% nego tada MOL sa 25%. O tome govorim. Dakle, ako sam vas dobro razumio, vi biste htjeli da se napravi međudionički ugovor koji bi MOL-u davao jednaka prava sa 48% kao što imaju sa 25%. Ne. Tako ja razumijem pitanje. Ja sam tako razumio vaše pitanje. Dobro, nećemo, sad imamo očito različite mišljenja pa da sada ne idemo dalje u debatu. Ja bih samo htio da partneri, ako je razlika 2% u dionicama, da jedan partner ne dominira toliko koliko sada MOL dominira i to je jedino moje mišljenje i moj zahtjev koji ću isto dati ovdje na povjerenstvu kao jedan od zaključaka. Tako da, ali pošto nemamo isti stav, nema potrebe da sada polemiziramo.